Prvi zakon koji je promenjen jeste zakon na porez za upotrebu, držanje i nošenje dobara. Samo u nekim svojim delovima. Znači, odluka je bila da se poveća porez na motorna vozila, ali kubikaže veće od 2000 cm kubnih, dakle, radne zapremine. Dakle, sva vozila koja imaju preko 2000 cm kubnih radne zapremine biće daleko više oporezovana. Što se tiče vozila do 2000, ona će biti oporezovana na isti način kao i ranije. Pri tome, u dosadašnjoj poreskoj politici različit je bio porez za fizička i pravna lica. To je još jedna od mera koja je prilično neuobičajena i ne možete je naći nigde u svetu. Ovim zakonom smo želeli da izjednačimo status pravnih i fizičkih lica, da jedna i druga plaćaju isti porez, a posebno oni ljudi koji su nabavili vozilo preko finansijskog, znači fizička lica, koje su nabavili vozilo posredstvom finansijskog lizinga, plaćali su rate i plaćali ovaj porez kao pravna lica. I na taj način mislim da ćemo stimulisati dalje ovu aktivnost.